Swerte Vlog! Oh, ayos! Nakakondisyon man rin. Oh, anya? Mabalin mo, ti lumaban, kawitan. Ay, apo! Muna ti sumumpat, Nay, Mang Karyas! Sarsaritang samod ay kadarisayon! Ay, wala! Itartarawak naman nga nina, ti sangarot, ho't asag sa sangaribo a piso saan. Talaga sigurado na mga bag, Mang Karyas? Ay, sus! Siyak pa iti ko na maitorya. Sana pa'y anatudingan na nagtaday. Iso nga isaganang tipos tam. Tay idayo intong Domingo. Una! Yawis mo kadag iti kakadwa tapno mairaman na iti swerte. Ibagak ka damang daris! Sigurado ako mustadan tumad! Humbang laeng Kadidan tuman at tilmo-tilmon ditan nga uray sandamot amang mangan. Sakasi damay. Sige! Ibagak ka dag iti kakadwa tayo amapandumay dayo iti panlutan! Yan kita mo't Nodan mabalin mo nga ipalot kadag iti tarakin mau. Talagamot nga damang Karyas! Kumusta kan tumot na iti manok ko! Ay, di talaga ayam, tanda. Anyat sirbe, tiri ni Bribon tong abagag nga, no jak pumusta. Tapno madayunan. Kakaisuna ako kuha tayo akanayon ti swerte. Ay, apo ka, Torya, balasang ko. Niinang mat! Di yuman sang ka sa uday balasang ko! Barok ko na yung kadilaktan! Ay, por Diyos ka ngayon, anak. Saan mo't ang narigat apalikson da ito? Ay, no maminsan, pagyamanak pa ikit da yung tinasapa apanagurnos dagiti sa kaday di amam. Anya? Agyam-yaman kayo? Tanasapaan na tayo day di amang? Ay, katuan na. Tano si bibiyag pa'y lang at aday di amam, amangan nubaldado kan. Huwag aya. Ay, hindi ka kadi akong ungot, Inang. Inang, agpartiak iti manok, Ha? Ay, adda mabali na partyan ayabaraw. Da, amukot, amakasidsida kayo manin iti kimol. Ay, alangaro dun, barok. Ay, mangtiliw kanta, oray siya kung timang lamaw. Lakay, nagpadigo ni Torya alak yun iti si data. So asaan ako nga agluto pa iti si daan. Anyat impadigo na. Tinula amanaw. Ay, nagimasay. Ay, nang runa no nasagpawan iti bulong ti silay. Ay, papayakin bulong sili ti sakpaw na. Ay, di mo nga urayan alumamiis, Aggaukan at amangantan. Ay, sus. Ay, sus. Nakagao akon, Ay, na. Agurura yun dyan bakan iti lamisaan. Iso nga umaikan lakay. Ay, sus! Dahil takot ti magustuakan ka bakit? Ada ko operasyon mo kanya kalakay mau. Ay, lakay ka nga raw. Asawa ka nga raw, may. Siyempre, love ka. Kan may sa madi, ti agrik-krikyar nga agasawa. Tatakiasan ti swerte. Ako na da. Talaga mo. Ay, mayat ti ayam mo umday tatinula. Ala, mangantan lakay. Ibusun taday na iparada. Inlasin ako ni Lilian, iti si Dana. Ay. Napanan naman ay Ay, siyempre. Bakasyon ita. Awan surut na, iti pang sursuruan na. Talaga aswertita bakit? Uray ba'y may sa ti anak tata nasingpat? Matultulungan na tan. Maestra ko naman. Katuan mo, maestra. Sige, mangantakit din. Di ka sumanao. Tapno saan abayaw awan tiraman to'y tinula si data. Agyaman ang tanakisinara kamit lang kanya, Lilian. Nagpakadak ka ni nanang ko. Kunana nga isunti makaamo ka ni tatang. Istrikto ni tatang mo. Medyo. Amumatan ni tatang ko. Huwag makit di Masansan na makita kayo di palutan. Kanayon ijay. Uray awan ipalot na, mapanlat ta. Makipuspus ta kanayon. Kahit kanayon mo ta mga bak? Wen kano? Jak man lang amin agdamdamag. Palut mo ti bisyo ni tatang ko. Isa na lang, daman mano apumusta.
Sala pumusta no, day laban na manok na. Naimimbag ti kasjay Basbasit ti abak na. Depende mit lang day ta, Lilian. Anya depende. Siyempre, ad-ado ti gundaway na ang mga abak ti pusta, day tay kanayon ti pusta na. Masubot na kanayon ti abak na. No agswerte ang mga abak a kanayon. Wen, ngam sugal dayta. Uwan matkit di Ngam nabayagan ang naaklon ko kasjay ni tatang ko. Total, nakalpasak mo ni ti kursok. Mangmanggedak meten. Ang imsiyat. Saan ako na maibagay ken ka? Tadyak samot tin may tuloy ti korsok. Ato, Ang mga nudi na kaya't ang manugangan ni tatang mo. di mo panunutan ti kasta atoy. Basta agsingsingpet ka. Awan mat nga ti problema. Sapay ko ma. Yam amukan to ka ni tata. Kwa, oray saan pa Papyularak namin ni palutan. Amang nudi na kaya't ang manugangan. Numaamon ng istambaya. Saan ka nga agpanunot iti kasta kunakmanen. Basta agsingsingpet ka. Awan mat nga ti di na pangayatan ken ka. Kumusta, maestra? Ha? Si kamet, manang torya. Lilian, kunamlatan kanyak. Ijay lang ang eskwelahan ti pakaawaga kakasta. Nasus, humble ka talaga. Kumusta nga dyan, nobyong? Ha? Ala, ang mga numanggag na ka ni tatang. Kaya't mo asawan? Di mo pa impod no? Nga dan, nobyong? Saan pa Ay, sus, impod no mon. Narigriga, no sabalin to, ti pakaman na. Wen nga rod. No siya? Kaya't kung day nga atuya para ken ka. Kabibes milakit dig ni tatang mo. Pag ko naamot manang torya. Siyempre, nalaingag tarakan iti manong. Dagiti pa'y winner ti tarakan na. Ngam no daduma. Kaya't ko amang ibagakan ni atoy nga agsapulan iti sabali at trabaho na. Ha? Isa na. Nagmayat to, pa'y tagtarakan ni ti manong. Nang runa, no para palot. Nadaras ti isisirak ti kwarta. Oh, kita anak man. Ha? Ado ti gumatang ka dagiti patanurag. Adayo pa'y anangingi na ti presyo dagiti para palot. Sugal nga min dayta. Ay sus! Praktikal ti biyagitan, Lilian. Naimbag ata ka na yun ang mga bak ni tatang iti pusta. Tano saan ay, Jack Lamon. Sport ni Mang Karyas. Mabak, awan di takin ko na. Kastala ti biyag ko na lang. Mayaw awanan ti sakit tinakam na, abak. Hay, banat! Hoy, kasta! Ributan tanan! Hoy, kasta! Hoy, na! Oh. Naglawagan ti swerte, Mang Karyas! Ay, na! Talaga aswerte tayo maraming, Torya! Hoy, buwina sa kanayan! Hoy, jayan, Torya! Ako ripaspasan dyan na padata akalaban dyan manok ko! Nangabak tayo manon, Mang Karyas! Ay, kukuha tayo manon tinaimbag ang gasan! Tatang, naimbag ta na danon kayo diti balay. Ay, siyempre, di off kumot ita Hoy na, dakil man ang tinabak ko. Iti impalot mi amanok tayo, edi kalman. Kanayon ti buwinas ni tatang mo, Lilian. Nasayat, Si kagay mo balasang kao. Kumusta mo ti trabaho? Nasayat matatang. Kat wan gayam. Adda kadwa kasi mangpet. Adda pay la di taruar. Asinaw? Ay, sino nga iti kadwam, anak? Kwa. Am-amuyo mat ni atoy, tatang. Di kanayon iti palutan? Wan. Am-amuyo? Makit-kita, makasarsarita. Ang jak amaw no taga-anaw. Apay day jay nga atoy? Iso ti kadwak, tatang. Iyam-amok kada kayo, gaputan. Tagar-aram kan ka kasta kaday? Wano nobyo maun? Ha? Ay, saan ko pa'y anubyo, tatang?
Ay, kunak no nobyo maun. Ayan na ngay. Pastor ka ma. Ay, pastor ka ba nakaw? Apag iso apangal daw. Dito yun na mangal daw. Kasta ti agaram. Ha? Ngam, day. Apay ngay, akas tati ko nam lakay. Kasta ti agaram kunak. Ranaan na ti oras ti pandangan. Tapno libre kaan. Malala. Inka pastragan ta pagtugawam. Pangurayan na iti ayab, iti kaan. Ha? Ibaga maatasan ngagbabaen. Tano siya, ayos laeng dayta. Kasta ati agaram, amuna nga ibirok ti buksit na. Anak, di ka agbabay na barok. Agsidakalata iti adobo a karnit manok. Waring baro. Uwan tata. Datalo po. Ikabil mo di tarabaw ti kasla bulkan mayon ngayon na po'y mau di taplatom. Uwan tata. Dai, mas kadimit na talinutok asidaan taya o baraw ka. Naimas na na. Kasto iti paborito ka luto. Kunaklano di mo kaya ti umay sumango itay, atoy. Pinilit nakman ngamin. Dakas ka na pagkadkadan ti grasya. Ay, talaga nay, awan ka di ti panyom? Ha? Ako adda tata. Pasensyahan daklo ko man Medyo dagaangan nak ngamin. Isungagling utak. Ay, gusto launay tayo ko na dabarok. Anya day tata. Kunati daduma. Kasta ti manugang. Sala aglingot namangan. Ay, lakay. Ala ni tatang. Nalabos ti angaw na. Ah, Ay, di ka masaksakitan atoy ha. Kasta talaga ni tatang ko namang rabak. Iso pasensyakan. Lakay, talon sa amot amanok ti pagsasarunwin yung nga ilaban intong bigat. wan, ket, ipanakaw ti pumusta. Masigurado mo aya amang abak amin dagay manukyaw. Wan kasla di nakamamaw. Sana ka basta pumuspusta. Ay, huwan mo't yet di lakay. Sana na malakab ti sinyalis ti swerte dagito'y nakulap ko. Isu asigurado mga bakak manan bakit. Ay, nasaya at Ay, saus. Dakelan ti masinsuan tayaw. Manipod rinugyam ti nagtartarakon iti papalot amanok. Ay, talaga nga umasinso tayaw. Gapo iti swerte kadag iti manukaw. Isu at talo man ti ipalot minton bigat. Tapno mamaminsan ti isasarak ti swerte. Tatang, Apay, Lilay. di kay unay mang namnama. Ay, sus, di ka man kumungkontra, anak ko. Ang mga masukal ti swerte. Sayang jay 500,000 nga abakak iti pusta. No masukal ti swerte asumungsungan. 500,000 ti abakan nyo? No mga abak dagi jay ipalot yo amanok yo? Kitwain, nukas kasanaw. Maude na panagpustak iti dakkel no makaswerte ak ita. Dakkel kwarta daytan, lakay. Ay talaga dakkel. Nalakay at makaputput iti 500,000 iti unos latyag malam. Anya ang makaput-put asasawam mo't lakay. Maput-putam aya dayta akaato ti kwarta. Wala. Malakit ibayon kunto lang aruday. Bay bayat bay. Ay mangisagana kanto iti bayon bakay. Ay oh, naikot nga tan nga apal dagiti maabak tumanen iti pusta. Ay, oray lakas la maswat tumanen dagiti matada iti apal. Ala da tatang kong nanang. Talaga anam na maundan ti panangabak damanan. Ay, Awan pan nakaabak na gidya manok tayo anak kao. ay talaga. Iso nga itapay lang. Panunutamaw no anyan to ti pangigatangam iti ipabaratok ka. Anya? Wan, anak ko. Ah. Ikan na kanto kanaw ni tatang mo iti 50 mail. Oh, madi ka pa ay.
Sobran sada mang karyas kan na maring inang. Namnamaon damanon ti panangabak di palot da manukda. Ha, awan pa'y limpyo mat kadagi jay nga agasawa. Agpada da asugador. Inang mo. Agpa'y sumag. Ang maguray ka man barao. Ado manang ti palot da manukda. Talo! Sa balin tula ti abakan da iti postada iti sabali ama ipalot. Iso asaan to lang ata akagudwat milyon ti abakan da. Dahita ti ipalpalastog da. Ay, di damang namnamalaunay. Tano maabak da. Kasladan tula na lamaw abat-og. Gapoy ti sakit tinakam da. Ha? Sobra mo dahita ako na yun, inang. Ay, talaga ba? Agul uli magdalat ako man. Saan kat ama kaaduda nga agpalpalastog? Sa bagay. Ay, no siyak tiag sa otorya. Maabak da kumakat oray italang. Tapno agparbang da. Ha? Aglablabasan da gaya nga agasawa. No apay kataka na yun da mangabak. Tas talati biyagi nang. Ang dadagitin nalalastog. Ngam iso da pa iti agsuswerte. Ang po tamtoy konaktorya. Addan tulapan nakaabak da. Ay saan namat maturog ti apaw. Di nalakit di itulaw nga addamang bukbukaw iti namay. Iso amaabak dan tumaw. Ay na, pwedyak kayatan akitaan ti madama alaban. Malas! Lakay. Mga abak jay may katlaman ng tayaw. Kitaam kami na. Kitaam. Kasla. Nadya. Tapwa ka muna. Takalaban mo. Yahoo! Tapwa ka mo. Ano maring? Manok ti kalaban di mayab. Ha? Kasta aya. Ay, sus! Delikadon mang karyas! Ay, sus! Ay, sus! Nabaliktadin di manok yun! Naabak man di may katlaw! Ay, saupag! Malas! Malas! Timayabon ti kagudwat milyon apostata bakay. Kaya po na yan. Kasi nung naitangkar yan. Malas! Sikam samot ti malas bakay. Nagalas kitikas na kay magamot kanyak lakay. Ay, itawasin mo urot ka kung diryag. Iso pa ti pan nakaabak ti manok daw. Iso asikan sa ti malas. Ay, di nakmamasulin ka riyas. Dahil ka ti ala tilas to ka tahaw. Nang namakamot kami na amang abak. Nagita manukbaw. Ang naman niya ngay naabak na maut. Inununan mo ti swerte. Ay, sayang pa di kagudwat milyon na pisos. Ay, maklo sana hindi account ta iti bangkaw. Kakapilitan nga irwarta amin ay. Mang karyas! Ay, na. Saan ay asikamat lang tinag ko na? Ano adda maabak? Kastala ti biyag ko nam. Ada swerte, ada malas ko nampay. Di mo ka din malagit? Ay, ustaon. Di ka mo't sumana o di talak yan. Sikam sakit iti malas. Anin ni, di nakiraman iti malas mo mang karyas. Pangasem! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka pa'y agbilang iti piyek, no di pa'y napwesaan dagiti itlog. Tampok dito'y programa tayo. Kus! Tala ti biyag! Sige, susakan niya tamaraha. Oh, tong ikon! Ay, na yan. Si kamot latan tinagasat, Mari Brenda. Kitap na nagasat kayo mat. Ako kumare. Ay, katituloy yun Tanay, agor uray tay amok nga agpalaba. Pasensya kayo na. Kwartak amin dagitoy. Pagpaikan ka, Brenda. Napaw. Anak na talaga na itangam na eh. Hindi na marikrik na tiriga. Kastala tibiyag, kukumare. Tay kunada nga rudan. Tinasalukag agbyag. Agpaisagay ka. Ninyaw na kayo. Mayarig matlaang dayta iti tong itan. No mga bakkan iti na minsan ay kat mapnag kan Tano di ka mapnag ay maabak kan. Sige, itultuloy yun Panawan kayon, tapno agswerte kayo matan iti tong 8. Bagi yung mati swerte, tajakat bukbukudan. Ay! O sige,
ituloy tayo ti session. Ay, una. Barang siyakmatan tag swerte. Ay, una. May sapay nga ron around. Nay, apay nga yamay sa lang. Nasapa pa, kukumadre, kukumpare. Na? Tuloy lata, tapno makapagsisimnubot tayo. Bakay, awan samot dasun ya ken dudong di tabalayda. Ay, dagi jay pa'y nga agasawa ti kunam. Nagkanya-kanya damanen itinapanan. Ay anyan dagita, awan sapay manak nakemda. Nay, apay akas ti kunam, lakay. Dagi jay anak da, at dadalatan iti katapukan. Agdigdigusan iti tapok jay burida. Anya, kat di ka pala inayaban ditoy. Ay ayabak ngem inggawid jay inauna. Agunget kano ni tatangda no umay da dito'y balay. Ay, langgong mat jay manugang mo, Anton. Kay kayat natikas tangar aramidon dagiti pampanawan da nga nakda. Ngem ti umay da agay ayam dito'y balay. Bayam makaamudan. Lakay. Naimbakit day, ta naglasin dan iti pagyanan. Tadiket isuda pa'y apagkonsumisyonan ta. Ngem. Bakit ken lakaytan? Insakad ta dagiti anak ta. Aginggat na addan da iti kabukbukodan a pamilya. Makamuda meten Kasta lati biyag bakit? Awan pa'y naimbag. Nabakak manan. Narabyanak lang arudan. Namalasak pa'y. Agluto ak manlangan. Sapay awan pa'y kilaban anat da dito'y kaldero. Maup-upla kumamot basit tibisin ko. Ay, una yan. Naimbagtandakan, bakit? Unak no di ka pa'y simmang part. Itayak pa'y Mabisinak itay. Ngamawan mo't makilaban. Ingkisap mo't dagiti anak mo. Aywan. Ayan da. Nakaturog dan Pinakan ko idan. Ay, nasayaat nga rod. Tanay, agluto ak pa'y laang. Sige kitne. Talaga mabisina ka. Awan mo't gayang bagas tayon. Anya? Ay sus ka may. Naggapgapo ang ngamin ay Tay takala sumang bait. Katsi ka, naggapwang mat. Apay adi ka nagisangpat iti mayapoy. Amok aya ngawan bagasan. Ay salbag ka kitdek. Napan ka man nga tan nakitungtong itanan niya. Katsi ka, napan kamat nakipusoy. Ala, agsaw ka. Agsaw ka. Salbag ti kastoy. Nan, ikanaklangan iti maigatang iti uray sa nga kilo lang NFA. Taadaya yung paidulin mo dawatom ita kanyak. Na. Awan kwartak. Ket, kasanutan, saan tan amangan? Anya pa'y ngay. Ha? Magsikalakag iti buksit nan Hindi kat, papanamon ngay, rabrabin! Inak isapol to'y buksit ko. Na, nagdangan. Kasanuak pa yan. Ay, salbag ti kastoy. Agul sir da taon no kastoy laeng. Kunamot landi ka nang nangan iti nagmalamson niya. Mabisinak nga rod. Oray mabisin ka. Inayadem latamot ati agisak maul. Oray la di mo mapagbaliktad day talinaon tingiwat maun. Pasensyakan na datang. Mabisina ka talaga. Kahit imbag no nangan dagi anak yaw. Nanganda ka numad ko na nilakay ko. Nakaturog dan anasang putak. Ay, anyan, Sonya. Kontento kayo kadilatan iti kasta akasasaad yaw. Imbag ita tababasit pa'y dagi anak yaw. Kasanaw no dumadakil da. Anya nga iti pangbiagyo kadakwada. Siyempre, no dadakkel dan ton, manggad dan tumot ko na. Day tanga road. Mapadakil yung atay da, no awan mo't maipalamot yon. Ha? Ang mga numatay dan iti bisain. Imbag lakada kayaw kinilakay mo.
Tamo yung nga ibirok dagita ngiwat yaw no mabisin kayaw. Dagi jay nga italungan na kyaw. Mangandan iti tapaw. Um, sige, tatang. Nanang, agawid akon. Ha? Di mo kaya ti dumag iti pa magbaga. Pasensya kayon. Hanggang agawid akon. Amangan no apaanak ni Dudong. Mabit laeng. Bakit? Pabagkat munday ta kaldiro a naglaon iti inapoy. Agraman day ta kasirula ngayan ti dinengdeng mau. Inlak amam met ida san aya. Wan. Alaan, Sonya. Bit-bit munday ta kaldiro kan kasirula nga ayan ti makan. Pakanumat dagi dya anak yaw. Kaasi damat anaturog adinangan. Nanang, alain yun day ti sobrak ang nag-deliver iti binagkal. Imbag lang nga ikapihiyo kin ni tatang. Nagi-deliver kan? Alas 4:30 no aglukat jay kantina ni Mirna asukik ijay tiyendaan. Iso asap sa paag mati agi-deliver Tapno masapa ang makalakaw. Imbag pa'y kan ka anak ko. Amom ti agbyag. Ay nananang, kasapulan ti panagsalukag. Agad-adal dagi jay 5 nga anak ko. Imbagla kumaa, no adda kabadang ko, kat awan mo tinday diing go. Angam sana bale? Kabaulak mo ti agbalin nga ama kun inakadakwada? No kumatakas kan ka ti kinagagat jay ipag mo kan ti abirat mo. Awan ko mati problema may kan ni tatang yaw. Asina? Daka di ipagsunyakan abirat dudong ti kunayaw? Awan. Ay, ti ikat panagtumpong dan Inka kaobingan ni Sonya nga anak ko ti kinasadot na. Ta ultimo aginaw ide itinanganan na lakuma, kat kasadot na. Idi na kiasawa, sumang kasadot mat tinatumpungan na. Ay, hanya nga rod ngay. Ay, problema min Ay nananang, talaga akas na. Di tayo nga min mabalin apilyan ti agbalin nga anak tayo. Ang mapili tayo mat ti agbalin akatakunay nay tayo. Unmatkit di Ay, nay, nataktakan san anak ko. Saan apanang papanaw kan ka? Ang amok nga adupay ti aramidam. Talagang adupay nanang. Ang siyempre, adamat oras ko para kada kayo. Kayat ko adengdenggan ti panagsarsarita yan. Anya! O nanang, ang nay, mapanakon. Agluto akpay iti balunan dagi jay apo ko yaw. Si Kamot, Marison niya. Nagsapa ka na makitsenda. Ay, wen. Pasensya kan Si Kalao ti maasitgak dito'y tiyandaan. Talong. Nakabuena mano kamat siguron anya. Ay, katas, unmat Ado ti suki ka man nagsapsapa ang makitsenda. Ay, amok day ta. Iso nga ron adito'y pwestom tinagtarusak. Sama isa, nagparbangon ni ipag mo ang nagdeliver iti lako na kamatis. O, nagitaman. Nagpipintasan dagita. Wan, kat amom. Talaga abilibak iti kinagagat ti balo maipag mo, Marison. Masango na pala tiag mula-mula iti arubayan da. Day ta, nakakwarta kanya kaparparbangon. Kasta aya. Wan. Okay, anya nga iti kagaran, Mare. Pasensya kan pautangan nakman pa lang kadagita lako. Aniya. At dagpatakder iti balay di tabalasew. Sumuro takmat nga agubra. Ay kutwan na. Imbag katada igatang iti bagas no agsweldo ka. Pagbayad ko pala iti utang ko no iso. Ha?
Tapay, anyat nakaut-utangam. Siyempre, adamot Ay, awanan, dudong. Matay tayon iti bisen no awan datatang kenanang amang mangted iti kanan tayo. Katagyaman kalata tadada pay abiyag. Katsika, agsalukag kamat Sikat ti ama, sikat ti Iso rumbag. karod ngayon nagtrabahon. Ditangan, di nakpabalunan iti unget. Tama nga no sumadutak lang. Ay, kasano day to yan? Ay, awan man ti pangalak iti igatang ko iti bagas. 20 pisos man ti adda dito bulsakon. Anya nga ta mapanak nga umuna iti ayan dagiti ko kumadrek. Barang makadiskitarak iti nayon to'y baintek. No itong itko, manayunan no agswerteak. Ngam no itayak mat iti huweteng, dakdakkel ti abakak, no mga bakto'y baintek. Ammo kon. Urayak ni Kikay ako bradura. Itayak to'y kagudwa. Itong itkumat to'y kagudwa. Ay gasang-gasa tin Kumpurumay no sa dino ditanti ayan ti swertek. O sige, urayak iti itong itan ti text mo, Kikay. I-text mo to adagos ka ni Marilinda, Wan manang, ayaw na ikit din. Swerte ito'y tarakan mo kung naktumat. Bareng tanay. Awan kwartakon. Okay, mapanakon. Ado pa iti suki ka kubraan. Bye-bye, mama. Chup-chup. Sige, pabuenas. Ay na, kundi flying kiss pa itidang nga. Ay, Sunya. Di matki kay ako bradura iti waiting day jay. Ewan, tatang. Nagtaya ka niya. Bareng agswerte jay sa nga 10 pisos ko. Ha! Agswerte? Tapno adda swerte, manggid kayo. Saan ket ano adda kakaiso na ditan asinsilyo, isugalyo. Tatang, Pwede mo aklunin. Ngam jay intayam ket nayaw jay inted ni nanang yu asa nga gasot apisaos. Ha? kwa? Kasta kalatan? Awan na. Matay kayo asimumulagat kinilakay mo no di kag panunaut. Ha? Nagtumpungan yaw ti kinasadaut. Sus ni kumarik at talaga. Nagado ti malibre. Ay na, kasken ka ti kayat ko atulungan, Mari Brenda. Bukbukod mo nga saksakad dagi di anak yu iti daddy kumpare. Agasam ta, limada? Ngam aslasaan ka amarigata. Diskarte lang ti panagbiag kumaray. Talaga, mat. Ngam uray no amok adi ka marigatan, kumare. Kayat ka lang tatulungan. Isu nga. Nga anya maray. Nalipatam samot tuntay tintinagam kanya kapaluwagan. Ha? Paluwagan? Katwan, linawas amang ibati ka kanya kiti 2 pisos. San aya? Wen mare. Takinunam nga inaynayon mo iti pundokan ka apag puunak to iti bukod ko a pwesto dito tiyendaan. Nakaurnong kan, kumare. Iso nga agudwatan dito pwestok. Anya? Wen, deposito iti abang dito pwesto dayjay. Nakaurnong kan. Mabalin mo mo ti agpwesto ditoy. Nawaya to'y pwestok. Kat mabalin ta ti agudwa ditoy. Talaga mare? Talaga, amat kumare, agpwestukan. Tapno di kan marigatan apag na dita. Ila ko mon dito'y tiyendaan, dagiti produktom. Ipag, lumabasak pay. Ha? Ay, papa ng Brenda, sumibngatan Adda order ni Manang Antonia atina pa. Iso to'y itulod ko. Tinapa? Ay na. Nagimasan? Ay, awan lak na yun na. Di naklain lak aman mo. Ay? Order mo nga men. No insapam ko matinagordar, jak kumainla ko amin ijay tiyendaan tay inangkat ko. Anya? Aglaklako kan ija tiyandaan? Wen ipag,
tinulungan nak ni Mari Karina. Naggudwa kaming iti pwesto na. Sige kitne. Pamigatan danto ka no daytoy tinapa. Ipan ko pa'y. Sige. Ay, imbag pa'y dahi ta nga ipag ko. Balon. Ngam makita kat saan amarigatan iti panagbiag na. Kasano ay ati agnam ay. Nakaul-uli magmat di tabalay da sunya. Kuna dagiti apo nga adada di takan hidudong. Sunya! Sunya! Awan da nga ta. Ang nakalukat matiri daw da. Sumrag aklatan. Bareng kayat ni Sonya ti sumrag ala bandera ijay sigod apakilablabaan ni Brenda. Di mo't ngaminan masangon ni Brenda ti mapan aglaba. Ta nakapweston ijay tsindaan. Di ay, urok mati mangagaw. Por Diyos! Ay, anyan ti itsura na kita nga agasawa. Ay, uray dala nakanganga anak kaiday ti tugaw. Nagsinsinandan dagiti impatawid ko adwang ati dog at tugaw. Ay, apo. Hay! Agring kayawn! Adauram! Uram! Ay, uram nanang! Ay, dagiti anak ko! Ay, Unayin tayo tanarang. ay! Madyarabak da ita, ha? Ay, awan yun nga agasawa! Di kay kadipay lagbalaw ita iti kinapanglawyaw! Dahil talasanot yun ti agar-aray! Kasanaw ninton awan kami namang pakpakan kadagiti anak yaw! Pasensya kayo, nanang. Sana bale. Barang addan tumanen agipatakdan iti balay. Sumrekak tumanen, Ay, sana ti trabaho ti umasidag iti agtrabaho! Aggaraw kayo, Agsapol kayo iti pagbiagan yaw! Saan kat aday talamat maturog ti araramidan yaw? Di kay lamatultulad ni Brenda. Balaw alimati anak na. Ang amday jay, umas asinson. Bumakbak nagan jay balaw. Ngamda kayo, ay awan! Matay kayon iti bisen, takasanaw! Dagitamot la matayon, tikit kitaan yaw! Ditang gagayem, tinagibusan ti istorya itangal daw, ana daw iti pagsasao ako nana. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngem no nagagat ka, bumaknang ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Anya, lumasin ng danuri iti pagyanan. Ewan tapno amuda ka dumot no anya ti awan. Siyempre, kaya't damot ti makapundaran Apay, sanda makapundar no makipagigyan da kadata. Ay saan man agam siyempre, tapno masuro damot ti agpamilya iti bukod da. Kasmot la kadata idi Sandala kayat amayranod da tao iti kwartada. Agsao ka manen. Day tamot ti talaga agapuda, sanaya. Managsida iti karne, di asawa na. Agpada kami managkarne. Ang madadda asyak ti agsidsida iti gatgatangan ni Nuray. Ta kanayon mo't ngarod nga awan nila kay na. Saan aday takarne, wanwaan niya pa'y di taamak makantiga po na nga aglasindan. Uri baga masaan tayo so tiyambaok. Ha? Imot ni Nuray ti lutlutwen na. Kayat na, anila ang lakay na ti ilutwan na. Isu alumasindan. Nore, pasensya amon ni tatang mo. Wen, amok mo ti ugali ni tatangan. Ita kang pakadanagan. No apay kit di akas dyan ni tatang yo
Kanayon a negatibo. Kayat na ti kumun kontra a kanayon. Uray ammo na abiddot, sigilat ta. Wan nga rod, nupuraw ko na nga uray ng isit, ipapilit na. Pulos, adi pa aba. Patigwam na datang, iti nangar mo abulalo, tauray kat adumet. Nang ipanag itayan, yung di na inawat. Anya? Jakman amo. Naayon nga tanti pasugnod na dayta ah. Ipan mo lata ah. Ninanang ti pangyawatam. Madi, di mo't awatan ni nanang. Ne. Apay ngay. Kabilin ka no ni tatang no kontraan na. Anya? May turid na kabilan ni nanang? Si Gudmat akab kabilan na idi ni nanang no adda di pag kinaawatan. Ipilit mat ngamin idi ni nanang ti husto. No makita na abiddot ni tatang. Kastagayam. Saan mo laan nakita kinabil na kabayatan ti pan nakipagyan tayo kadakwada. Tamabain siguro kan ka manugang na. Madi ti agkabil iti asawa. Agyaman ak no kasta ti prinsipyo pulon. Jak tulakit di mapadasan ti mapadpadasan ni nanang. Pulos mo't ah. Apay kumaakabilin ka ngay bakit? Iso nga ron nga agyaman ak unay. Tasika tinatumpo nga lakay. Makapandok ti magmag na. Ano santa tanay. Apag isulaang mo't ti kwartata apag plititan. Talaga nga napagsayaatan ti pan nakapanunot ti gobyerno. Anang ikabel kadagiti Uber pa sa pagbalasiwan. Kaslay sumit lang ay iso atrapek. Pag kunamag. Kita kada na pinturaan iti asol iti kalsada. Mayroon ta kano apag naandag iti disabled kung dagiti senior citizen. Sa mga lang disabled ti magmag na kan senior citizen. Saan man mat? Ay kita manday dya agbalbalasew kat agar-arikap. Bulag day jay. Ay, di mo nakita dya kabalbalasiw na. Anya? Nabanuga ka nagnag na. Di tanti pagbalasiwan ta. Ay nay, ay saan narigatan. Amangan mo tiliwan data dagiti pulis. Adulamed. Tiniliw na kuman di nagbalasiw itay. Nagbatad mo't asaan a senior citizen. Ang hamlakay. Ay masadutak nga umuli di ta nakangat nga tumagdan ti overpass. Iswa dito itan nga agbalasiw. Ay lakay, saan ta pa'y a senior citizen? Madulamin dita senior kas kada disabled dita. Umay kakit din. Ay lakay, anyakan sa. Nagmun ayan. Ay, Sa ti makaamaw. Nagbalasiw tan. Ay, inigkamag, ay na. Iparabaw ko ti dakulap ko iti abagam. Akas na bulagak matan. Anya. Agin po bulagak. Tapno di na tasitaran ti pulis ang nakatagdari dyan. Malaladasan. Lakay. Ano amin na itaguli-uli di tarangtay ang pagbalasiwan. Sige kitay, balasew. Anyagay, di santa na banog ang naguli-uli di tarangtay. Useless. Tapno maliklikan ti traffic. Punada ide. Ang manyagay, isumo lang nga iso. Iso nga awan day ta. Adola nga amoda. Ala, di kan sumanao, katli. Dengdeng ganda ka dagiti tao. Adun ton ti tumulad no nakita data. Problema pay. Malaki na yun. Agawitan. Kanayon samot arumar ni tatang. Nakastrag nga trabaho iti construction. Kabaulan na pay aya. Kabaulan na kanumat. Makapakonsensya amot eh. Lakay. Nanam ay da, ide kakabalay tayo. Tamilaklak am tayo ida iti si dada. Ngamita, awanan na. Tadida mo't awatan ti patigom. Iso nga agtrabaho man ni tatang. Una, kapilitan. Tawan mo't pamataudan da iti gastusan da. Pampanunutot nga rod, ano adda masobrak no inak makitsenda,
Kat ikak ni nanang iti igatang namot iti si dada. Ay katun ikam idano awatan dalakit di. Kaasi damot baka. Mang Kaloy. Ma'am, Manot-tawan mo. umingak pa ma'am. Nasurok labas sita 50. Marigrigatan kayo, iti day trabaho yun. Ay, saan? Kabalak tayo ito'y ma'am? Tapna mo, Mang Kaloy, ada na panunot ko. Anya day ta, ma'am? Agkasapulan ako ngamin iti hardinero. No kayat mo, si Kan. Ibagaklangan iti kontratista anangalakan ka nga agtrabaho dito'y mapatpatak dir abalay ko. Tamangalan iti kasukat mo. Ha? Di ka matanagan. Siya kon ti makaammo amang ibaga. No manot imbaga na swildom, dakdakkel ti itid ko kan ka. Permanente ka pa yan. No, kayat mo Ay, kaya't ko ma'am. O sige nga rod kasaritak ni Engineer Carpio. Nalaglag ang trabaho ti panaghardinerom. Ngam ti kasta nga agkiwar-kiwar kakit din iti darat kan semento. No kasta, permanenten ti trabaho yo, tatang. Ay, wen Ang mga numarigatan kayo. Kunani pulon, nga ikanda kayo iti allowance yo iti makamulan. Tauray di kayo agtrabaho. Anya! Apay, anya't panagkit-kita na kada kami akatugangan na. Inutel? Kuha tatang. Ay, kabalan mi ti agbyag. Nga uray di da kam tulungan. Amuyon, ti ugali. Masyan kami nga rod kada kayo. Hop, dagita bagbagiyo at ti kaasyan yaw. Ti pamilya yaw, ti kitain yaw. Tatang. Imbag pa'y numaitid yu amin akayat dagiti anak yaw. Di kay man agin babak nang akon di suporta kada kami. Ay. Ibaga mi ti asawam. Saan mi nga awaten ti tedyaw? Saan kami arupat kwarta? O sige, ibagak to. Ibaga ma. Saan kami ang nakakasila una yaon? Anda kwarta may? Ada pagbiag may? Mangan kalat Mang Kaloy Ado ti in-order ko. Ay, nagadungarod madam. Jak sa maibos to'y karga ti pinggan ko. Ay sus, nagbasit lang dayta. At dapay dita ti nakadasara pagalaan Sayang dayta no saan ta maibos. Ay sayang. No kadwak ko man ni Narda. Ay makaraman mo't kumakadag ito'y in-order ti amok. Nasaysaya at ti kastuyan. Ano awan dagadi anak ko kanti asawa. Ket dudwa ta amangan ije balay. Umay talangan mangan di ti restaurant Mang Kaloy. Narigat ngamin ti agluto pay. Kasayang no saan ta maibos. Ay, naimbag kayo unay, madam. Ay na, kayat mi asaan lang ada kami ti agnamay. Gaputa na ipaayan kami mo't iti nasaliwanwan basit pa nagbiag Mang Kaloy. Kayat mi ti makatulong. Iso saan kayo asab sa bali kada kamin? Nga uray no, hardinero kayo makunkuna. Ay, ewan nga ron, madam. Ay, madam, ay na. Ay talaga adyak maibos da ito anda dito pinggan ko. Masaya ang anak. Anya? Kwa, kababain nga ibaga. Ang mabalin nga ta. Nga ipabalkot ko ijay waiter. Tayawid ko. Kanento ko majay asok. Ay kat, sayang Mang Kaloy. Iso nga ron ayawid ko, madam. Ibelang talakit di daytoy. No, pakikalkolon kundan. Lakit di Ngam sayang no kanenlat aso. Sige, pabalkot ta nga rudan. Ken inayon tanda gito'y nagtulangan ta. Tay supay mo't nga rud akanan di asom Ma'am. Yes, ma'am. Agyawid kayo kaditi kanan ti aso? To'y kadwak basang. Apay, sayang mo't ngamin dagito'y saan ko naibos nga in-order ko. Di mo't ngamin imay di kadwak ko makamangan. Kat? Kwa? Pabalkot ko kumamat ayawid, ngam adapay mat ngamin papanak. Iso iraman yun itabalkutin nyo. O sige, ibagak iti waiter ta iraman nanday ta. Daytoy ma'am. Ikabil yun lang, hindi talang isaan nyo. Apo,
Karnit baka nga anda pariya ti bagbagaday ta babae. Uy, nagsaya atoy. Ay, sayang. Ma'am, iraman nyo apabalkot day ta. Wanan Ah, Ay, apo naggasatan ayan di aso, Ay, mangkaloy. Mapsugan iti husto. Taado da ito yawid mo akanan na. day ta. Naikat ko dagiti tultulangan na ilaok. Sayang day to'y akarnay. Lasag na pa'y mait. Ay, ipapudot ko pa iso ti pangrabyan ni bakit. Andan sa ni Narda. Imbag ta na ilasin kung day tatultulang. Ay. Hey, ada kamot gaya mo't lakay. La, nagadunday ta akarnay. Ay, nang isang putak iti si Data, bakit? Nangala, iti day ta. Ije restaurant. Pinabalkot ni Madam ta saan mi anay boss. Kat, ada pa'y tultulang. Tay nagitulangan mi day ta? Para ije aso ta. Bala, manganta nga ro din, agaw akon. Agam, nagadumot day ta. Padigwan ta danure. Anya? Angem Di kwa. ka ka di agim imot lakay. Ha? Para manantamot ida, di ta ingga pum ijay restaurant. Ay, ang nantarasak. Sa anak pa din amag na di ta overpass. At maamin day tapag naan. No awan lang si Tarkanyak. Ang intipilayak manan. Day ta tituladag. Naatake nga ta iti high blood day ta. Tapay ka. Kasta tipag nana. Binansama maunat ti kanawan na iman na. Nasingkol piman. Day ta tituladag. Ganay. Medyo guyudan na di kanawan asaka na. Sigurado ang makabala si Wakdita ang awan magsitar kanya. Nagrigat samot ti umuli di tagda. Sapay kasla sa anak paila napalpaan. Nangaldawak abulalaw. Nagimas tumot ti paspasiga ti amok. Pasig akarne. Kanyangay. Ngayon nakasla nabnab sukat ng agaway. Kat kasadot ko ti magnadita overpass. Santag. Nagrigat mo't gayam ti agbalin a disable. Akong kuna na dita nagdakil akaratula. Kaslamay sa akmot ka nagiti disable itana. Na makipagpag na akmot ito yan. Sabag. Ada polis iti bangir. Kanyat ukoy na dita. Saan mo't akasapulan nga traffic dito yan. Ganda ni makabalasi wakon. Kapsat! Sir! Apay! Bistado kan? Anya! Nis, sir! Naminado na makikita ka nagbalbalasiw dito yung nairanta pagbalasiwan. Dagiti ang diferensya na. Hanggang saan ka sinitsitar? Takayat ko apang ken. No talaga mo't lang nga da diferensya. Ha! Sir! Idi damo, bulag ka. Idi may kadwa, kaslag kurkurong iti binting ti panagut-utak mo. Sa ita, kasla ka manin magmagna a biktima ti stroke. Ha? Ay, sir! Anya talaga? Pilay ka? Bulag ka? Uno agbaktit ka? Saan, sir? Saan nakapilay? Saan mo't nagbaktit? At dapay sa anak abulag? Ba't lagayang? Ala, umay ka. Mapantay ito opisina mi. Mamulta ka. Sir! Apay may sir. Saan pangasiyaw? Nagbatad ti pakamoy jay, oh? Apay, di mo maawatan, tata? Piloso po ka nga tanya. Sir, kwa, jay. Iso nga umay ka di opisina. Ijayan presento ti pagkalintigan. Sir! Saan taon? Saan kuntong nga ulitin, sir? Umay kagid din. Tapnagnakam ka. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpilpiloso po, no di mo kaya ti may pasubo. Tampok ditoy, programa tayo. Kasta!
la Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kasta la Tibiyag! Nora, bagbagaam ko mamad di anak mo. Binarsak na di anak ko iti bato. Iso aday jay. Ada bukol iti ulo di anak ko. Anya? Maditi kasing arami ti anak mo, Nora. Amangan mat no basol ngamin di anak mo. Anya? Dinamag mo kumapay ijay anak mo no apay abinarsak jay anak ko. Agin innangaw da ka no. Ngem iti jay anak mo tinaangaw, napikunan. Kat binatonan jay anak ko. Iti pay mat ulo na. Oh, basol mat gayam jay anak mo. Anya? Ay na Florence, bagbaga amot jay anak mo Saan nga agangaw iti makapasair tapno saan da batwaln? Anya? Agpayso ka di abinatom ti anak ni Florence? Nagkuna ngamin nga inangaw nak. Kunana kanyak nagdakkel ka no dagiti matak. Di binarsak ko na. Kat natamaan jay ulo na. Kasta aya. Una nang. Iso nga inton maminsan pa'y akas ti bagana kanyak. Ha! Dakdakkel pa'y abato ti itirok iti ulo na. Ala, inton maminsan anak, saan ka na makiang-angaw iti dayjay nga anak ni Nora? Tanauyong dayjay. Isumit namin tinangirog-rogi, nanang. Ay, laglagi pom anak ko. Saan ka na makiay-ay-ayam iti dayjay Charlie, ha? Tapno maliklikan ti apayo. Kita ang manday taulong, nagdakkel tabukol nan. Uwan, nanang. May mayaten nga agyan ka diti balay. Nga agbasbasa ka, kadagiti librom. Uwan, nanang. Kas jay ti aramidem, Charlie. Saan arumbang apa ilupit-lupit ka? No kasapulan adanugam di aramida. Untatang. Binanog ko jay classmate ko Nagsangit. Kasta naglaing kan anak kaw? No adamang karkarit kanyak tatang. Talaga alugubak Ay katuan Di mo itulok asi katiluguban da. Una am adagos Untatang. Nangagaw ti pa nagsarita yung nga aga madaryaw. Gaputadak lang iti asidagyo itay. Apay aya, tatang? Maday ti isursuro mi ti anak yaw. Sana nasaya ti kasjay. Kaslapay ka sugsugsuga mo na dumanaw. Nasaya ti kasjay, tatang. Tapno sanda nga ilupit-lupit. Kung tapno kabutang da. Ay mistake ka talaga ti panang sursuro mi ti anak mo. Saan nakasjay ti rumbang nga isurom ken kuana? Anyay nga ro, tatang. Ti rumbang nga isurom ket saan nga aguy-uyong. Gusto lang timbagak, tatang. Saan da apa ilupit-lupit? Saan da nagpakabak? Ay, una yan, daryaw. Basta, jak kayat na dagiti anak ko, ti iruruman dagiti kayayam da. No danugan da dagiti anak ko, ay bumalas da. Nawatan nyo ka dagiti imbaga, may kininanang nyo. Uwan, tatang. Uwen, tatang. Nasaya no naawatan nyo ti pamagbagami ka ni tatang yo. Idi siyak tubig. Kanayon nakmatabagbagaan dahi di tatang ko. Ni iluluyo. Kastamutan dahi di nanang. Kanayon nakaisuro itinasaya at akababalin. Kitaging kaita, tiyak nalipatan. Iso kaita kastamot ibagbagak kada kayo. Dagiti insuraw, dagiti dadakkel may, isumat isursuro mi kada kayo ita nga anak may. O nanang, mawatak, sana kaguyuyong. Nadamang dangran kanya, panawak langan. Uri siyak, nanang. San ko abalsan? Ken sana ka makiap apa? Uri siyak
Nasayaat no kasta. Ay na, may mayat mo't lang tinasingpet, kananos nga ubing. Uwan, tatang. Uy, tatang. Anay ko! Nagsakit ti tinanog mo! Ipulong ka kinitatang ko! Gunggo nama, sikatiin mo na. Nagkunangamin kan kaasuro nanak. Ipulong ka kinitatang ko! Hoy, inan anong ti anak ko? Apay ngagsangsangit, ah? Nanang, tinanog na! Nagsakit ti tinanog na, oh! Sursuro nanak matngamin ante. Kaya't mo, tatanugin ka mat, ha? Sige anak ko, sige, danugam. Marwang. Anay ko. Un anak ko, kasjay ti aramidam. No addamang kabilkan ka, balsam. Saan ka apa-apa anak ko? Rombang asikat ti mga ba. Wan nanang, dinanog ko nga roday dya bingbing. Nagsangit pa ya. Kasjay ati aramidam, saan kat ngagsangsangit ka? Jay pa'y kat mata na ati danugam, tapno mablak ayan, gonggo na na. Wan nanang, danogag ti mata na inton maminsan. Wala na ko, kasta ti aramidam. Ay! Ay, awad mo, Nora! Anya dahi ta nga isursurum iti anak mo. Maditi kasta. Ay sus tatang, bay andak kadilaang. Tanarigat mat asa anak nga agtagare. Na. Kita amanti naramid day abingbing dito'y apuyo. Dinanog na. Ay, Charlie, apaw ka, ha? Di mo dengdenggan ti isursuro dagiti naganak mo. Ta mistake ti isursuro da. Ay, saan nasayaat, apaw? Ni tatang mata kumontra manan. Salbag kayaw nga gasawa. Apaya kasta kayaw. Nagpadaan nyo laki din iti panunaw. Nagasawaan niyaw tinagalas nga ugalay. Hay, usto man ladaytan tatang. Nora, anak kaw. Mistake ti sursuro yaw kadagiti anak yaw. Mistake! Ay sus tatang, bay anda kami kade. Taam mo mitar aramiden may. Saan da kamin apakibyangan kadagiti anak may? Ala. No di kay pa isuraw. Makaamu kayaw. Husto lang ti araramiden talakay. Isuro ta dagiti anak ta nga agpakumbaba. Asaan da nga aguyuyong. Wan bagat. Takastay ko na idi day di tatang ko. Irwam mo ti ubing iti umno adalan. Kat ura inton lumakayen, di nanto panawan. Kunana. Malagip mo pala day tanak ko na day di tatang mo. Awan mo ta, si kamot. Sa bagay, oray siyak, kastamot ti kunana idi kanyak. Kanayon nakabilbilinan day di tatang mo, asaan ko kano abaybayan dagiti anak ta. Isurok kano ida iti nasaya at akababalin. Nga isuti kasayaatan nga aramiden ta. Wan taoray dagiti naganak ko, nasaya at mo ti insursuro da kanyak. Nga isumet ti isursurok ita kadagiti anak ta. Apay Nora, sabali ka no mat ti isursurom kadagiti anak mo. Anya nga isursurok, Nana Else? Nga imbis nga isurom dagiti anak mo iti nasayaat. Ngam isurom kit di ida na makiapa. Anya? Nora, madi, ano kasta ti aramid mo? Saan to gagba nag-anasaya dagiti anak mo? No kasta ti isurom kadakwada. Oho, didak man pakibyangan. Sa bagay, kasta lati biyag Adda dagiti tao nga iti ipagarup dakat nasaya at ti aramid da. Ngam kilo matgayam. Dita kayo manlaangan. Hay, manaktak kayo. Agawid akon. Nagado ang masabat ko. Da kayo pa'y, wisit. Ay, ina. Nagalason at talaga ti ugali day ta Nora. Sila ang dagiti anak na. Nagmalas dakit dain anaadaan iti ina akas kaninora. Baliktad ti isuro na kadagiti anak na. Anay ko! Anay! Gunggunam! Danugan ka pa. Di matak! Anay ko! Dinanog
day nga ubeng. Takas tamad ng tinamay anay ti Ropam. Ay, sana mabalinti kastoy. Sobra tinamayan ni Charlie di taropam. Dahil kita man, limedam. Nagsakit, Lola. Nasken akasaritak dagiti dadakkel day ta Charlay. Ikamang ta iti barangay. Inta kasarita ni Kapitana. Itinangag ko asalaysay ti tunggal maysa kada kayo. Kat makitak abasolyo, Nora Candario. Anya? Basol ni, Kapitana? Awan matgayam amuyo a kapitana? Kasano ada kami ti aking basol? Uray pa nagsungsong batyo kat nagalas. Awan sursuroyo a talaga. Ay, kapitana! Nagado kat asa uyon aya. Ibagayon no anya ti rumbang a maaramid. Kanya. Saan la asyak ti mangadang? No di kat amin nga adda ita dito'y barangay hall. Nga imay nagdangag iti daytoy atungtungan. Sige. Magsaw kayo amin, tasong batan me. Ano niya? Agmulta kami? Hoy! Agraraman kayo umatan niya. Kasla na lakati kwarta iti kastangay bagbagaya. Nangagwati ko na ti kaadwan. Da kayo nga agasawa. Awan basol mi kada kayo. Magmulta kami. Magpultaan kayo! Magpultaan! Pumanaw dalaangan dito barangay kayo! Kalidasa nga pamilya! Anya! Saan la asyak ti mangikadang iti daytoy, Nora Dario. No dikat dagiti aminan adi maray iti daytoy atungtungan. Dayta ngamen ti ibagbagak kada kayo. Taawan ti panagpakumbaba iti puso yaw. Kitain nyo ita, Dakas ti naramid di anak yaw. Nga isuma ti parikot yo ita. Anya nga ita, pagmultaan da kayon, gapo iti naalas nga ugali yaw. Bastos kayo pa'y asimango iti tungtungan iti barangay hall. Imbes nga kidaw kay kumay iti dispensa, saan takas takot ti panagsungsungbat yawn? Agmulta kami na. Tapno malpasan day ta parikot. Pangalaan nyo nga rod ita iti pagmultayaw, aber. Agasam nga iti multayaw. May sa ababoy kun cash. Wan nga rod tatang. Umutang kami na. Basol yung lang da iti mapaspasamak ita. Tano ko mainsuro yaw iti nasaya at akababalen dagiti anak yaw. Nang runa ni Charlay. Di saan kay kumangag parikot ita, Tatang. Kababain kayaw ni Tintiro a barangay. Agdindinamagaan ti kinaawan sursuro yaw nga agasawa. Agmulta kami na. No day ta ti kasapulan tatang. Imbes ati pagmultayaw, kat ipaayo laangan apara ka dagiti anak yaw. Angam saanan taga po iti kinaawan sursuro yaw. Agmulta kayaw. Makitak itan ti epekto ti madi nga ugali ta, lakay. Iso ang husto ti ko na ni tatang. Rumbeng agbalbaliw tan. Ket isuro ta dagiti anak ta itinasayang at akababalain ken sursurong. Awan bakit? Pampanunutok matday ta. Nakitak jobing dinanog ti anak takot. Kaase. Limitan ti igid ti may sa amatana. Un nga raw. Manipod ita, agbalbaliw tan. Isurutan dagiti anak ta itinasaya at asursuro. Anya, umay kayo agpakawan. Una na. Nasaya at mad, no kasta. Nakaamiris kami nga agasawa. Abidot ti aramid may. Iso nga agbalbaliw kami, tata. Saan may nga babawi ti multayaw? Tanalpasan ti pinirma. Un, tata. Agtungpal kami iti pinirmaan may. Ngam imay kami la agpakawan. Gapo iti inaramid ti anak mi iti apuyo. Laglagi po nyo daytoy nga ibagak.
Irwam mo ti ubeng iti umno adalan, kat oray inton lumakayan, di nanto panawan. Nana, Una na, laglagi pun mi daytangin bagayo. Iso amanipod ita, kasta ti aramidan me. ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, ket uray inton lumakayen, di nanto panawan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!